Ener malaken yam kana diala content barwani linguas me bia kamal ka Nuer TV channel bana rocha ka jowadana chalat kuumɛ SPLA aigo menan en chikana lat ban jelin ka janlere meni anda mandu ni chankwas nyak nong ya rocha me en wala e shanga wal bangwan ka pay baro ron kina dangro ide jan dangro ide diech jo bana lat gwasa me jo me chalat kuumɛ SPLA aigo kuumɛ SPLA aigo te ka jo me chikana lat ken chikan warga chikan gor ke kui kiir mayardit ka jowe shalad no kiir e jana gora mal dundo chi South Sudan opposition chikan reject rajadana chalat kiir mayardit no gor kiir mayardit gore a peace dialogue without releasing Dr. Riek machar akene Dr. machar akene jalun jana gora jan wode mal der teten jajo me chajo kule kwene netin kontin la SPLA aigo te ka raj mi chikan lat gwasme mi bana kule linkel ka doba dan en chikan lat kija ka jo chikan lat gwasme ki warga dan chikan laten kuumɛ Dr. machar chikala do nena South Sudan main opposition party the Sudan People Liberation Movement in opposition SPLA aigo has rejected a reason called by President Salva Kiir for a renewed dialogue, saying meaningful talk cannot begin until political and military members held in detention are released. Kajoma chikan laden kuumɛ SPLA yo kaninana kanetel rach malumi balat mi kanetin content cha yen mi kan ka konlun mi kan Dr. Riek machar mi kan konlun kane diala kontila officially ka kuumɛ SPLA ayo kane mi kan ka konlun tele mishal kemal rei wich ka South Sudan kane tele mal mi balat gorken kiir ngode kiir der ne diala kontin la opposition party members ka kuumɛ SPLA ayo wona ka Dr. Riek machar de kan dial de ka luñ kene jen doba dan en ba mal baje kule to kaje tel man me de gorono de lat kati tan natin kontin ku mal le lat ke kum kir mi yadi tegare ti jen ka jom chalat gwase me chalat wona ne ka shanka diok ka jok gwade dan e lab ke parliamentin la national parliament me shaga ka korpen dang bakel kir mi yadi gwase dan e she Dr. machar che yenten chalat no ka dobe dan e lab je kaje cha jow me cha jala de kir mayardit jen kwal rijakan tame kuumɛ SPLA yo enwo malat ke kir mayardit che chong. President Kiir made the appeal on Wednesday during the reopening of the national parliament, warning of the risk of the renewed conflict if peace effort remain stalled. He urged an reconciliation among political actors and insisted that the door of peace remain open. Kajom chalat ajana malore chola ne dialtin konje te kabonti godeno ana weka malka mala alatke. However, in a direct response on Thursday, SPLA IO Sudan People Liberation Movement spokesperson Paul Maidang said the president proposal lacked credibility. Wuri shalga Paul Maidang jenaram kel mila rach ka kuumɛ SPLA IO a spokesperson anjan chala do nene ajani man chalat akir mi yadit ajana tela Thok mutrede and that mugor kir mi yadido bi mandana chalat ke shenge dane lebe parliament ke mugor jeno batikelot ki bagu jeno Thok jen a konetin content ke tijena ka kone luñ kandial Dr. machar jelunya kene ne dialen kontin la party members ka kuumɛ SPLA yo kalunya te jo mishalat ene Nathaniel yet jenene jenne de shop ka 100 te sha yen ka kuumɛ SPLA yo kare we ke juba tandien ke military officer tandien ka official tandien ka kwardene te cha yen te tere wujen tama ka juba te cha yen kir mi yadit jen ne kir mi yadit she gorno der na der kaluñ ko gwejeno jene che kuumɛ SPLA yo che tung tol ke che bo woniam ka jom chalat gwasame and Paul Maidang again President Kiir must release political and military leader of the SPLA who are in detention to show his seriousness about the dialogue, he said. Mugore jeno ba mentege ja ba jangat ajene ne dialati tin cha yenen Kiir kalunya ade ne kalunya ne diala kalunya ne diala content tagati jen ko kanete content ba mal ba jalat kalunya kan dial ba mal mo ba je kula tok no tela mal mi de lat mi kan Dr. Riek machar mi kan kon luñ reti jen mal mo chaje de cholomal
mal no mi cha ko lolun ba ko lo shi mal che tede shi mal che ben Dr. Riek Machar ramkel mi chile de longo do brande mal der ben kaje min ngake ene dial no la de lede o de South Sudan der te kamal dundo na me chaje gor e kiir mayardit jen nan tamma kuji aspela yo ku kan reject and call in cha chol e kiir mayardit en wala de jeno gora mal ban mal che beben mikan Dr. Riek Machar mikan kon barara itijen jawlin kon me atadan en chaje lat keje no mal che belora bang mal be ko mishi both parties mishi kana no bi mal me beto wano mishi anok e kuumɛ aspela yo chicken binyen ke kum kiir mayardit kama chano ke mi yadi no che kuumɛ aspela yo che jebile book ke mech che kemen la bogan tema ke gunship kana antinomni ni peleje wajen dob dande mal dar ben gaje but mungude ko te e kor mi shit kana me watel mal me de ben gwase me ka jodan chalat okay ngai kon gwase dan e tank malten mal kwa kore kwa jela goren tema re wike South Sudan mal shwal ke 2018 revitalized peace agreement ngai kon meda ne shalat enona en mal eda ne shala ne kenyam wajen amal mugwalon ko tanya kwadangro kiir mayardit kana Dr. Riek Machar ke ken all out group tin qualify martin temeno de tire male all out group ci kora ke kwidiana ne no tele menangatin ajena ku ka tumana peace shede bile lep ke ja bana mo jatin bid pin ko kan tele ka long tele ka power no gwata me shamal chaje tanya ken gari dangro kiir keneriek ju kana agree no ba mishal ge transitional government ba jaleb nyodo ba power sharing ba jalat power sharing melode o baram kel ba ja kana ka bonma ba jam lat kwara baram kel ba kan ka bon mi ba jalat kwara ba de dial ba ka par no ajen do be dan e shina chicken wore keje alo chicken agree amenimi cha election cha ja konlat ko election me chicken agree keje ke 2024 ka do mi kiir mayardit che delay men che elat keje chala no ba jalat ke 2026 mi mo chi Dr. Riek Machar cha agree keje bo ko lo keje no de country der lo kore ke ku election ka che wo anaw ke 2026 ajen ku yelane tama ko kiir mayardit che ngaje no mal coin kware 2026 gor je no der Dr. Riek Machar der je tul ko cha Dr. Riek Machar cha je no jen minen yenen tama yira Dr. Riek Machar yene je tele campaign milat ke Dr. Riek Machar so a system de en kiir Machar la de no mone so no mo agreement e dane shi kana tan no di che 2018 peace agreement che je tol en nga en kiir mayardit ke yende ke Dr. Riek Machar ajena tem ko ajele pressure no jin lo Dr. Riek Machar ko bi mal batu wana tele mal me deben metram keltere tijen che dem to so male cha tanya la 2018 peace agreement tanga je kam kwadangro antem jen shi anana shi wekelu che betele me wenyam so absence of Dr. Riek Machar in the daily function of the government is making the transitional government unbalanced chajo me chajalat anything kon tilet ka organization kon tin non kamare wike South Sudan mitele Dr. Riek Machar mi burwach ki mi ba kamrar watele mal so jo me we kaye ka do brana chalat ka jengo ci kuumɛ Dr. Riek Machar che man chala da kiir mayardit che jallo ka che jere jakno take a peace dialogue mi balat in absence of Dr. Riek Machar unless if Kiir agree to release Dr. Riek Machar that is when a real peace process should begin but not when one of the party is under detention na mo che bitwok jen kwale jogo no jin mo gor jeno bi mal beben gor no jin bi party de ne tente ka party spela yo wona ka Dr. Riek Machar bi ko kono ngendial ma mala mo baaje kula tok ajen jowodan en chala na mo so South Sudan opposition party reject present peace dialogue without release of detained leader which is Dr. Riek Machar ajen jowodan en goren wodi nyoga yekel en gor jen wo bi aler me bi nyone ko ken ya tekamal bye bye